Ka Sarkar Jelah Haksing Palai Kalalum ya kejing alang bat ka Harijan Panchayat Komiti ban pentip syaki ya kejing temu ban pensnai ki yeng ha kajaka kebadan ke office municipal bat hakani kejing alang ka Harijan Panchayat Komiti kampat la ban ay kanu gerai lakan pediang ne kan kentat ya kejing terwa jong ke Sarkar ban pentai yeng sa yaki ha ka kuota jong ka Shillong Municipal Board kebadan ha Bishop Cotton Road. Ya kini kejingalang lepenyat usembut Menteri Rangba Kejela ubak Preston Tunsong ha kabalaidan lang Menteri Ketenat Penroisor ubak Senyau Bahlang Dahar di officer Sarkar kat bagi dekat jong Harijan Panchayat Komiti kilawan hepok kejingalang Presiden Gurjit Singh. Habai keren bagi nong patai kubor Gurjit Singh ulong baya mentahi kempat la ban ai kanu karai lakin pediang nekin kentat ya kejing terwa jong ke Sarkar Jela. Nrei haswa ban syem kanu karai ken hap ni selok sywa bat gibasyong basa ahtem Uli itu bagi Sarkar kala kentat ban pentereka miki prateli gimat jeng dawa ki balabo akmat ke Harijan Panchayat Komiti haka jingelang ke baladap. Gurjit Singh ulong ru ba ke Harijan Panchayat Komiti kampat yo iki jing tho ne jing tip ki bapaka haka baidai bat ki yeng gi ban pensyong pensa iki. Kumta andala yo iki kot kisla kin sa syong perkhat bat syem ya karai. Nagaliang ubah Preston Tunsong ulong ba ke Harijan Panchayat Komiti ke 8 por ke Sarkar Jela bahkan syong perkat sywa bat hadian beladap ke jingrakhe ya ke niam Durga Puja ke Sarkar kan se kenduk biang bat kinong elam ke Harijan Panchayat Komiti ha ka ba kin aya ke jubab alor ke jing terwa jong ke Sarkar Jela. Ubah Preston Tunsong ula keren ru de ke basai basisien balapen kendria iki brio ke basyong basa atemetor. Ansate ya ke shopping complex ha ka ba aja ka kerpang ya kinong de madan. Bad ulong ba an penprai ke jingtai ke beladan lupa temetor ke bakan thobru या का गुरुद्वारा मतलब ब्लूप्रिंट देंगे अभी ऑफिशियली देंगे बातचीत हुआ है तो ब्लूप्रिंट देने के बाद हम लोग स्टडी करेंगे कैसा है ये तो उसके बाद ही पता चलेगा ना कि गवर्नमेंट क्योंकि जो हमने पहले प्रपोजल दिया था ना हमारा साइड से जो मीटिंग में डिसाइड हुआ था जो हमने रेजुलेशन दिया था उसको तो गवर्नमेंट ने मतलब मना कर दिया मतलब हमारा 8 पॉइंट्स था वो सब गवर्नमेंट ने मतलब रिजेक्ट कर दिया तो अभी गवर्नमेंट ने जो अपना प्रपोजल दिया देंगे वो ब्लूप्रिंट तो उसमें फिर हम लोग सोसाइटी में जाएंगे जितने रेजिडेंट्स हैं सबसे बात करेंगे और वो लोग कैसा जो डिसाइड होगा उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट को बताएंगे तो मीटिंग होगा उसकी बस इतना ही बात हुआ Namar hak asit ka baan ong nakaleng government ngin sapha ya pi ka blueprint bat ka baaru ya ka bangi finalize se jaka teng ngila pentip ya ki ba mentakasngi ka Sarkar kala rai ban ai ya kan ke jaka sa jongki ban relocate ya ke jaka sa jongki nang te na po yo maulong sya kan ke jaka ka ba ngi pelong ka temporal office jong ka municipal board menta ka ba de hang tai po Bishop Cotton Road kaba ka office municipal kadang ya adu menta bat ngila batai sya ya kiru bangin sna ngin reconstruct ngin sna do da kawi pat hakaban long da ka flood system but kan ni ka flood system kan cover ya paro gitu ki families ki betray po municipal board ki badon lais pa sapu aryeng ya kita berkhoi ngila ban house len ngila ban pensa ki hakate ke jaka kata kade ka ba namuan tena kaliang jongki ki ong toy sen bangilayu i ka presentation ka bangi ai ilayu i ka drawing ka bangi ni pensa ki la syai ka sngi ngin pha syaki bat ki ong sko bha ai por yangi hakaba an kilayo ya kan ka copy jong kan ka blueprint na dong sedong kin saya syong biang paramaki bat hadin nang tangin saya kenduk biang hadin baladep ka syuti puja kata kade ka bangilayu rai mentakasni nakaliang jong ka Sarkar bat kumju nakaliang jong ka komiti jong ka Harijan koloni kumakalong menta kate ke jaka ke existing kabala don pa ngin susim extra stang kediat kabadon hang tu marsendai kabandon ni mat kumba la kumno imat kumba sau pau lai pau hajar square feet ni at lang ya kata hang kanika existing one hakabangila nang yo susu ban kam penhe nomor ka plan jong i kolong ba kumo pi ngi plan ba nomor ba ngi haban penkria sirmal relocate ngi haban penkria lut kidon nang teki school ru kidon ngasngo ki maniru don nang takitu ki kuru duara ru kidon te ya kata ngi la don jing plan ba la kumno bangin la be ha iju ijaka ha bangin shift yaki ka basya kedar ngong pi kate ki ri ngi haban redevelop but redevelop platip hi ngatrai ka ain na ka Sarkar India na ka ain Sarkar Jela kumno ngin sna yang mane kumno ngin sna school hayo kata khade bom lalong te pisa sutu bahai kata ke jimut kalong bang
nginam la bandon kono sisen bang ong pi kayo ke shopping mall kumno pila ban ong ba haban sna se ita bandon se school bandon segi mani ngathrai kata kalong kai ka bom lawang जो पहले वाला जो ब्लूप्रिंट जो हम लोग का रेजुलेशन था उसमें तो हमने जो लैंड का डिमांड किया था ना 200 स्क्वायर मीटर पर फैमिली देने के लिए बात किया था। तो अभी मतलब जो गवर्नमेंट है वो बोल रहा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के देने के लिए ना फ्लैट जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये है स्कीम है, तो मतलब वो तो फिर पब्लिक में डिसाइड करना पड़ेगा ना। हम लोग जो जितना रेजिडेंस है सब में डिसाइड करेंगे कि मतलब ये प्रपोजल में सब लोग एग्री है या नहीं है। Tengam la ban ong ki hun na kim hun tang ba ya ka ka bangila rai na ka sarkar ke ngila pentip ya ki ba ya ka jaka om de su hang no ngin pelong be yang tei ha ka ju ka existing temporary office jong ka municipal board but ngangit kem hi ha ka be dei bat ka jaka kin hun namar ka ha ka tu ka meeting ka ban kong ka bangi kendo ki ru ki ban pau bala long bala de ban a jaka ya ki how within the European world kan ni ka de ka khadu kan ni ka bangila rai ngila de finalize ya ka jaka bat ru ka blueprint ke bala pen kre ka long be anda nakaliang jokiru kila ya manjur lang kamut stang bangin sedang ban sna ya kini ki flood system nak betajoki